با سلامی گرم به یکایکتان دوستان خوبی من شعله گلخوجه هستم. همه روز ساعت 10 با وقت پراگ، ساعت 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در خدمت شما عزیزان با خبرهای تازه. تشکر میگم که دوی ما رو تماشا میکنید و من در نوبت خود تلاش می‌ورزم سوالای شما رو بی پاسخ نگذارم و چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما میگم که بازم امروز روبل روسی نسبت روز گذشته به مراتب بالا رفته است و همچنین پروازها رو نیز فراموش نمیکنیم. مسئله راه و برق نیز در صحبت امروزه داخل می شود. طبق آمار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شمار افراد بدون شهروندی در روسیه، تاجیکستان و ازبکستان کم شده است، زیرا در این کشورها مردم بی شهروندی یا صاحب شهروندی نو شدند یا شهروندی پیشتره آنها برقرار گردیده است. در شهر ژنو کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش نشر نمود که بر پایه آن فعلا در سراسر دنیا بیش از 80 میلیون نفر مجبور به ترک مکان دائمی زیستشان شدند. در ابتدای سال روان این رقم به 79 میلیون و 500 هزار نفر برابر بود. از این بین نزدیک به 46 میلیون مهاجران داخلی، بیش از 29 میلیون گریزه و زیاده از 4 میلیون نفر پناهجو می باشند. در گزارش گفته می شود که وضع مهاجران و پناهندگان و مردم بیخانه و جای شده در دوره کووید 19 باز هم بدتر گردیده است، چون که 168 کشور دنیا قسماً و یا کاملاً مرزهایشان را بستند، از جمله مرزهای تاجیکستان نیز تا به حال از ماه مارس به این طرف بسته باقی میماند با اکثر کشورهای جهان. شهردار دوشنبه برای به کمیسریت‌های پایتخت پیشنهاد نمودن رویخط جوانان سینه دعوت به خدمت حربی را دستور داده است. طبق سپارش رستم امامعلی رئیسان ناحیه‌های دوشنبه، ریاست تندرستی و کمیسریت حربی پایتخت عهده‌دار شدند که آموزش شهروندان سین و سال دعوتی را به راه مانده، شماره دقیق آنها را معین نمایند و برای به خدمت حربی سفربر نمودن دعوت شوندگان تا سنه 10 مارس سال آینده برای گذشتن معاینه پیشکی طبی تدبیرهای ضروری بیاندیشند. این سپارش در حال داده می شود که موسم تیرماهی امسال دعوت همگی 10 روز پیش به پایان رسید و موسم بهاری از 1 اپریل سال 2021 آغاز می شود. این نوبت به خدمت جوانان سالهای تولدشان 1994 تا 2003 سفر برمیگردند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان میگویند سالهای اخیر صف خواهشمندان خدمت در ارتش بیشتر می شود، ولی در هر موسم همان و چندین حالتهای رسانه‌ای میگردد که به طور سربازشکار و یا ابله و جلب نمودن جوانان را به ارتش نشان می‌دهد. حکومت آلمان به تاجیکستان 11 دستگاه نفس‌دهی صنعی و یا خود ایویل را تحفه کرده است. این دستگاه‌ها با مبلغ 287,000 یورو در دایره کمک آلمان داده شده است که در مجموع برای مبارزه با کووید 19 به تاجیکستان 1 میلیون یورو جدا کرد. دستگاه‌های ایویل به مرکز ملی طبی تاجیکستان و بیمارستان‌های مرکزی دنغره و یاوون سپرده شدند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مرگ یک نفر دیگر را در پای کرونا ویروس ثبت کرده است و با همین شماره عمومی هلاک شده ها به 88 نفر رسیده است. آماری که تحلیلگران به درستی آن با شبهه می‌نگرند. شرکت برق تاجیک وعده داد که از فردا مردم در سراسر کشور به محدودیت برق خواهند گرفت. این شرکت صبح امروز با نشر یک مراجعتنامه قطع انتقال برق در ماه‌های گذشته را به کارهای تعمیر و پروفیلاکتیکی ربط داده، همزمان از مردم برای کشالکاری معذرت خواسته است. شرکت برق تاجیک هیچگاه خواهشمندی محدود کردن انتقال برق و بی برق گذاشتن مردم نیست آمده است در مراجعتنامه برق تاجیک. چنین اظهارات برق تاجیک در حالی صدا می‌دهد که بسیاری ها این شرکت را به عهده برای در تامین پوره مردم با نیروی برق ایبدار می‌کنند. در اظهارات برق تاجیک همچنین گفته می شود که کاهش ذخیره های آب یکی از سبب‌های دیگری کمبود برق در ماه‌های گذشته بود. با اطلاع برق تاجیک، آب انبار نیروگاه نورک هنوز 2 سپتامبر سال 2020 تا نقطه نهایی از آب پر کرده شد، ولی به سبب در ماه‌های اخیر کم شدن آب دریای بخش، آب این آب انبار نسبت به سال‌های گذشته 2 برابر کم شده است. ولی دیگر فرضیه‌های قطع برق نیز در این اواخر صدا دادند. برخی منابع رادیو آزادی در بخش انرژی تاجیکستان گفتند که یک سبب کم‌آبی در آب انبارهای نیروگاه‌های تاجیکستان بر ضمن خشکسالی و کم‌آبی در دریاها از جمله وحش نظر به سال گذشته زیاد دادن آب به ازبکستان است. ولی به هر صورت امید می‌بندیم که از پگاه بینندگان عزیز مشکل کمبود برق در منزل‌های شما برطرف می‌شود. به هر حال برای ما نویسید که وضع شما چگونه خواهد بود.
русия ба воситаи барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид $10 миллион тахсис медиҳад. аз ин байн $1 миллион ба тоҷикистон, қирғизистон, кореяи шимолӣ, кубаву фаластин, $2 миллион ба лубнон пешбинӣ шудааст. қарор аст ин маблағ то охири соли ҷорӣ ба хазинаи созмони милал дода шавад. ва дӯстони азиз, тавре аз шарҳҳо ва ё комментҳои дирӯзаи шумо хондам, баъзеҳо гуфтед ки чаро дар бораи нархи баланди бозорҳо суҳбат намекунем. бояд бигӯям ки мо чанд ҳафта мешавад дар ин мавзӯъ гузоришҳои зиёде доштаем ва боз ҳам вобаста ба дархости шумо ба ин масъала бори дигар рӯ меорам ва мебинем ки ҳоло дар бозорҳои пойтахт нархи маҳсулот чанд аст. бояд гуфт нархи маводи ғизоӣ дар кишвар ба таври чашмрас боло рафтааст. масалан дар моҳи гузашта нархи 1 кило гӯшти гов дар душанбе 53 сомонӣ буд ва ҳоло бошад 55 сомонӣ. нархи тухм аз 1 сомонӣ ба 1 сомониву 13 дирам ҷаҳид. равғане ки дар моҳи ноябр 16 сомонӣ арзиш дошт, тақрибан 19 сомонӣ шуд. ҳамин тавр 1 кило орди нави якум 5 сомонӣ, биринҷ 15 сомонӣ, шакар 9 сомонӣ, картошка 3,5 сомонӣ, пиёз беш аз 2 сомонӣ, сабзӣ 2,5 сомонӣ ва 1 литр шир 5 сомонӣ арзиш дорад. ин нархи бозорҳои душанбе аст ва қимати маводи ғизоӣ дар монотиқи дигари кишвар бо ками баландӣ ва андаки пастӣ фарқ мекунад. агар ёдатон бошад, ҳафтаи гузашта сардори хадамоти зидди инсонии Тоҷикистон дар ҷаласаи парлумонӣ гуфт ки нархи маводи хӯрока дар кишвар асосан аз аввали моҳи октябр баланд шуд ва инро ба омилҳои беруна рабт дод. сокинон бошад аз он шикоят мекунанд ки ночоранд аз ҳисоби шиками худ акнун маблағро сарфа кунанд. дар русия ҳамсари як зодаи Тоҷикистон ки модари 4 фарзанд аст шартан ба 5 соли зиндон маҳкум шуд. ин зан барои ширкат дар фаъолиятҳои террористӣ гунаҳгор дониста шудааст. дар парвандаи ӯ омадааст ки Анастасия Трушкина ва фарзандонашро шавҳари тоҷикаш тавассути Туркия ба Сурия ва баъди он ҷо ба Ироқ бурдааст. шавҳари ӯ дар сафи созмони террористии Доиш меҷангид ва Трушкина либосҳои ҷангҷӯёнро шуставу захмиёнро табобат мекардааст. соли 2019 баъди захмӣ шудани шавҳар, аҳли ин оила аз Ироқ ба Истанбул мераванд то ки ба Русия баргарданд, вале онҳоро дар марз мақомоти амниятии Туркия боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод карданд. Трушкина шавҳарашро ки ҳаққи ворид шудан ба Русияро надошт дар Тоҷикистон монда, моҳи марти имсол бо ҳавопаймои чартерӣ аз Душанбе ба Москав баргашт, вале ӯро ки дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт дар фурудгоҳи Домодед ва боздошт карданд. бинобар он ки Трушкина мустақиман дар ҷангҳо ширкат накардааст, барояш ҷазои сабукро раво донистанд. бахшида ба 28-солагии қабули Конститутсия президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев фармони авфи 104 сокинеро имзо кард ки дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо мекунанд. аз ин шумор 6 тан комилан аз адои ҷазо озод, 50 тани дигар пеш аз муҳлат аз зиндон раҳо мешаванд ва ҷазои 7 тани дигар сабук мегардад. бар илова муҳлати ҳабси 41 тани дигар кам карда мешавад. миёни касоне ки дар авф дохил шуданд 13 шаҳрванди хориҷӣ, 9 марди аз 60 сола боло, 1 зан ва 21 каси дигар ки дар созмони мамнӯъ аъзо буданд шомил ҳастанд. дар соли ҷорӣ ин бори чорум аст ки Мирзиёев фармони авфро имзо мекунад ва бояд гуфт ки дар Тоҷикистон низ ҳамвора сокинон аз чунин авфо интизороти зиёд доранд. хабаргузориҳо менависанд ки ширкати ҳавоии русии Уральские авиалинии парвозҳои доимӣ ба Ош ва Бишкеки Қирғизистонро аз 8 шаҳри Русия барқарор мекунад. дар ин бора ширкати ҳавоӣ дирӯз иттилоъ додааст. ин парвозҳо аз Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижневартовск, Қазон, Красноярск ва Самара амалӣ хоҳанд шуд. рӯзи 5 декабр Қирғизистон марзҳояшро барои вуруди шаҳрвандони хориҷӣ боз кард. мусофироне ки бо Уральские авиалинии аз Русия ба Ошу Бишкек парвоз мекунанд, аз ҷумла шумо муҳоҷирони тоҷик, бояд ҳатман бо худ маълумотномаи тиббӣ дар мавриди COVID-19ро дошта бошед. ба фарқ аз Қирғизистон, Русия бо Тоҷикистон дар масъалаи аз сар гирифтани парвозҳои доимӣ мисле ки саросима нест. Уральские авиалинии ҳафтаи 11 маротиба аз шаҳрҳои гуногуни Тоҷикистон ба минтақаҳои мухталифи Русия парвоз анҷом медиҳад, вале ин парвозҳо чартериянд. ҳамин гуна аз Русия ба Тоҷикистон то 31 декабр ҷадвали парвозҳои ғайри нақшавӣ таҳризӣ шудааст. тибқи ин ҷадвал фардо 4 парвоз аз ҷониби ширкати Сомон Эр сурат мегирад, 3 парвоз аз Москав ва 1 парвози дигар аз Санкт-Петербург ба Душанбе ки ҳамвора муҳоҷирони тоҷик аз пули гарони билети ин парвозҳои чартерӣ шикоят мекунанд. як ҷавондухтари 18 солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафоров худро ба оби Сирдариё партофтааст.
намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри хуҷанд мегӯянд наҷоти ин ҷавондухтар барояшон даст надод, зеро дар ин фасл об сард аст ва вақте ӯро берун кашиданд аллакай фавтида будааст. Сабаби қасд ба ҷони худ кардани ҷавондухтар маълум нест. Тибқи маълумоти расмӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилояти Суғ дар маҷмӯъ 21 нафар дар кӯлу дарё бо сабабҳои гуногун ғарқ ва 4 нафари онҳо ҳалок шуданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд як зани 34 соларо боздошт кардааст. сокини шаҳри Бостон ки муваққатан дар шаҳри Душанбе мезист ба кордкашӣ муттаҳам мешавад. вазорат мегӯяд зани гумонбар шаби 8 декабр дар ҳолати мастӣ ва дар заминаи рашк ба бадани марди 39 сола 3 захми корд мезанад. дар натиҷа мард ҷароҳат бардошта ҳоло дар беморхона аст ва таҳқиқи ин ҳодиса ҷараён дорад. дар 11 моҳи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон тақрибан 320 000 сайёҳон омаданд ки дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 66% камтар будааст. кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон коҳиши ҷаҳонгардонро ба пандемияи коронавирус рабт медиҳад ки ба бахши туризм зарбаи зиёд задааст. ба қавли манбаъ соли 2019 ба Тоҷикистон 1 254 000 сайёҳон омода буданд. дар шароити пешомада мақомоти тоҷик ният доранд туризми дохилиро рушд бидиҳанд. бо ин ҳадаф имрӯз дар Душанбе дар як намоишгоҳи хос имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон муаррифӣ карда мешавад. ва бинандагони азиз, ҳоло барои шумо чун маъмул аз қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 69 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ имрӯз ҳам боло рафтааст. рӯзи 9 ноябр 1000 рубли русӣ бар ивази 153 сомониву 50 дирам хариду фурӯхта мешавад ки нисбати дирӯз 1 сомониву 30 дирам бештар мебошад. ин чанд хабари тозае буд ки ман хостам дар ин соат барои шумо бигӯям. ташаккур мегӯям ки моро тамошо кардед. ман шуморо бо хабарҳои аз ин бештар 3 соат пас дар барномаи хабарӣ мунтазирам. то он вақт худро эҳтиёт кунед. барори кор ва рӯзи хубе дошта бошед.